COVID-19 symptom nei zirlai no pangchuan COVID Care Center a zirlai bu a chom lut he naw khongai thak takhi class 10 zirlai no pang ania date ni somni pakwa October sang ni somnia khan COVID-19 positive ani ti mu chua aria heti lai hian ama COVID-19 symptom alang chuak to ani District Headquarters CCC lamten atu karon langalin COVID Care Center en kol turin dalu ngal ani asikul kalna sen sautele amamo te po asikul chol chung hian in loin amain ain tuak tlo thina tun tuma po school chol lai rem chang lain school uniform korlum leinan tin mi ban khur lei turin alawin hau sa lok sa diama ma se van doi thak takin COVID-19 positive alawin tasia shom ati takzet ane COVID Care Center lama phurthlak ani don ti ain hriat khan le kha ka zir tam man si lawa zirna hun tha ka nei don ani hi tin rilru asiam rem hlo maya ti chuan azir lai bu te chu CCC a keng lutin anat na ron lan chua lo lain le kha azir thin ani heno pang hi chung ko har sa ve tak an nia unaw pian pui mi pa pakhat nein ama hi au pazok ani anu le pa te hi anin then to a pa fa kho sa ho ani an patea apa naw damlo che son thailo en kol lai nei nin har sa takin an kho sa ve no ani hetiangin COVID-19 nat na nei en kol lai mekin amalam huna enge aton chauzel don ti po ngai tua 3mm lawin be seina sang taknen khu omna khosikle ko thalo chung po azirlai atha thlam du lo hian rilru a khoi tak zeta chu wangin zirlai no pangdang te chau chua nan karon tar lang ani e achanchin kim chang hrachiang du tan phone number 98628 354 31 ale 91948 540 8727 ta te hianin zo chian thai ani